Poštovani gledalci, dobro veče. Tema večerašnje emisije je strateška kampanja srpske diplomatije obeležavanje Tesline godine. Tesla, energija mira. Evo, o tome večeras govorimo, ali pre nego što vam predstavim goste za večerašnju emisiju, ja ću samo nešto kao kratki uvod pročitati, jer mislim da je vredno za večeras čuti, bar za vas koji nikada niste ovo ni pročitali, a ni čuli. Jako je kratko, ali će zato zanimati. Kaže, Katrin Tesli u čast. Znači, priroda i njeni zakoni. Sve beše mrkli mrak, nek bude Tesla, reče Bog. I blesnu svetlosti znak. To je napisao Zmaj Jovan Jovanović 1892. godine u čast Tesle. Mislim da mnogo znači, ali tokom emisije ćemo o tome govoriti i čuti šta je sve značajno za ovu našu veliku Srbiju i možda za neke stavove naše prema onome što imamo, a ne umemo da procenimo na pravi način i ne umemo da istaknemo kao što mnogi umeju svoje da istaknu. O tome večeras govorimo sa gospođom ambasador dr. Ljiljana Nikšić, nacionalni koordinator Tesline godine, Teslinog naroda, strateške kampanje srpske diplomatije Tesla, energija mira. Nosilac 2 odlikovanja za zasluge za srpski narod, odlikovana Andre Mažno francuskih veterana i prva žena vitez reda zmaja srpske diplomatije. Ove godine obeležava 30. u diplomatskoj službi. I dobroveče, gospođa ambasador Nikšić, dobroveče i dobrodošli u emisiju Istina o. Dobar naziv za ovu našu večerašnju priču. Hvala vam najlepše što ste prepoznali temu da je značajna i što ste nas pozvali večeras u vašu emisiju. I naravno sa gospođom ambasadorkom Nikšić je pukovnik Boriša Mandić, predsjednik udruženja Srpskog kosmičkog tima 369, pilot instruktor. Dobroveče, pukovniče Mandić, i vama i dobrodošli u emisiju. Dobroveče vama i vašim cijenim gledalcima i veliko hvala na pozivu. Da, i hvala vam za ove divne rekvizite koje će imati prilike da gledalci vide. Broj telefona za uključenje će biti od ovog trenutka na vašim ekranima. Možete se javiti da pozdravite ovako divne i uvažene goste, da saznate pravu priču i ako ste baš zainteresovani da postavite neko kratko, konkretno pitanje, jer bilo bi šteta oduzeti sagovornicima reč u ovako obilnoj priči koja traži više od sat vremena. Ja bi naravno, gospođa ambasador Nikšić, sa vama započela ovaj razgovor. Prvo da vam čestitam 835 godina diplomatije. Ono što je najvažnije. Hvala vam najlepše. Zaista mi smo ponosni na našu tradiciju i hvala vam što ste istraživali. To istraživačko novinarstvo je jako bitno jer vi ste u stvari za nas, vi ste 7. sila i produžena ruka srpske diplomatske, da kažem, akcije. Da, ako to činimo na pravi način, ja se nadam da ćemo ovoga puta to učiniti na pravi način. Ja da ne bih nešto pogrešila, ne želim da bude greška u ovome, jer je vrlo važno i vrlo precizno dati neke odrednice i dati datume. Teslinu godinu je proglasio ministar Dačić 12. januara 2023. godine u Muzeju srpske diplomatije povodom 80 godina od smrti, ali tu reč ne upotrebljavaju, što mi se jako dopalo, već 80 godina kulture sećanja na gorost za čovečanstva Srbina Nikolu Teslu, kada je na Nijagarnim vodopadima pustio prvu hidrocentralu u pogon na planeti. Pa to je veličanstveno. Znači, Jugoslavija nekadašnja, Srbija sadašnja, treba da bude ushićena i očarana jednim ovakvim čovekom, koji je Nikola Tesla. Pa kao što ste i rekli, znači on je svetionik čovečanstva. Da. On je čak imao ideju da potpuno bude struja besplatna i dostupna. Za običnog čoveka, što kaže. Tako je. I sve svoje, da kažem, naučno-istraživačke projekte koje je započinjao, on je započinjao zaista po načelima koji su vrlo specifični. Znači, njemu je priroda bila božanstvo, njegova muza. I on je verovao da zapravo sva naučna otkrića i čitav progres čovečanstva treba da se zasniva zapravo na poštovanju prirodnih zakona. I da nikada nijedan naučnik ne bi trebao da ide protiv prirodnih zakona, nego da u skladu sa njima se, da kažem, razvija naša civilizacija. Međutim, kao što znate, evo gledamo sad ove makete, ja recimo sam impresionirana, ali recimo na početku priče, evo baš sam pričala sa pukovnikom, na početku priče beše transporter koji je bio, jel tako, napravljen, sačinjen za transport ljudi, roba i, jel tako,
Međutim, posle toga dobio je oblik bombardera. Posle toga, kad razmišljamo automobil, znači na početku priče beše isto tako transportno sredstvo od mesta A do mesta B, pa onda postade tank, pa postade oklopno vozilo i tako dalje. Tako da hoću da kažem, nekako u prirodi, znači istorija civilizacije je istorija konflikata. I nekako kad bi čovjek hteo da dopre do suštine, znači da sagleda te civilizacijske putokaze, gde smo mi, planetarno, gde je civilizacija sad u ovom trenutku kada zapravo mi živimo u jednom atomskom miru. Da, i kada sve vri na neki način, ali opet atomski mir, kako ste rekli. Upravo taj problem, kad ste u atomskom miru, znači postoji jedno dugme koje može da to promeni. Znači, ja ne znam nikoga na planeti ko bi želeo da se vrati u pećinu i da živi pećinskim životom, jel? Zato što smo dostigli tako jedan visok nivo civilizacije. Ja kao mala sam gledala, recimo, one čuvene epizode Artura Clarka, pa sam se setila Maja i Inka i onih fenomenalnih, ogromnih crteža koji se vide, da kažem... Da, i sa visine, iz aviona, iz... Apsolutno kažu da se vide i onda, naravno... Kao što kažu za Kineski zid. Pa da, ali, znate, iz svemira se vidi. Ali šta je tu suština? Znači, evo sada imate u CERN-u, znači, jedan naučni tim od 15 Srba, istraživača naučnika. Ja sam imala prilike nekoliko njih da upoznam i lično, gospodina Rekovića, profesora Mladenovića sa Mašinskog fakulteta, koji je dobitnik ove godine Tesline medalje. Oni istražuju Božiju česticu. To se zove na engleskom God's particle. A to je u stvari Božja čestica, Higgsov bozon, koji je star 13,7 milijardi godina. I proučavaju sada naučnici negde u Ženevi u nekim podzemnim tunelima, imaju neki sudarač koji se zove Atlas. Ja sve to kao laik ne razumem do detalja, ali prosto je fascinantno da istražuju u stvari prapočetak naše civilizacije. Mi još nismo sagledali sve to šta mi jesmo, a već smo krenuli kroz te ratove i ratna stradanja, kroz dva velika rata, Prvi i Drugi svetski rat, koji smo, eto, kao čovečanstvo i civilizacije preživjeli. Ovaj treći rat ne bi imalo pobednika. Nestalo bi zemlje. Pa ne bi bilo pobednika. Ja mislim da ne bi bilo ni pobednika, a ne bi se mogli vratiti ni u pećine. Kamo sreće bi se vratili u pećine pa da počnemo svi iz početka. Onda bi na neki pravi način, kako se s početka rekli, da bi naučnici, kao što naučnici čuvaju prvi, treba da veruju prvi, tako i čovek naučio da poštuje prirodu, jer ona je u stvari ti dala sve, samo da je ti na pravilan način usmeriš. Pa evo, na primjer, ovo oko Tesle, ja mislim da je primjeren naslov strateške kampanje srpske diplomatije Tesla energija mira. Jer zapravo Tesla energija nauke je opšte poznata činjenica. Postoje i jedinice mere u naučnim krugovima se znaju koje nose ime Tesla. Postoji jedan krater na Mesecu, Pupinov krater, koji je dobio ime Pupina. Znamo šta je uradio Milutin Milanković. Ova nacija, naš narod, dao je Zvezdobrojice. Mi smo ti koji smo nekako, baš sam čitala pre neki dan, su mi poslali neku poruku, kaže šta je to u vodi kod tih Srba, čime se oni hrane i šta u stvari, na koji način u stvari to do njih dolazi ta neka čarolija gde imaju neke fascinantne rezultate. Imamo jednog Novaka Đokovića, Nikolu Jokića, ne znam ni ja, imali smo Teslu, Pupina, Milutina Milankovića, Milevu Marić, Einstein, Ruđera Boškovića. Znači, jedan rasadnik talenata. Evo sada na Princetonu univerzitetu najtalentovaniji mladi čovek je opet srpskog porekla, koji radi matematiku baš fantastičan. To su sve brojevi, Tesla su brojevi u stvari. Pa dobro, evo i ovo kosmička priča 3, 6 i 9, 3, 6 i 9, ali opet mislim da ovo oko Tesla energije mira, da nikada se više nije pričalo o miru, a nikada se nismo osjećali ovako, da kažem, pred velikim izazovima i prosto čovjek treba da bude svestan trenutka u kome živimo. I mislim da vraćanje izvornim vrednostima, Teslinim vrednostima i vraćanje izvornim vrednostima naše diplomatije, na primjer, evo baš hvala vam puno na čestici za 835 godina. Znate, kad izgovorite, izvinjam se što vas prekidam, ali kad izgovorite 835 godina, to ima takvu težinu, a vi ste 30 godina u diplomatiji. Pa znam se, vi ste deo tih 835 godina. Kad kažete, koliko je to
vrlo bitno i značajno. I koliko čovek može za tih 30 godina provedeno u diplomatiji i dati apsolutno sebe na pravi način, koliko to ima veliku težinu i značaj. Pa ja mislim da je jako važno da mi znamo ko jesmo. Jer kad znamo ko jesmo, onda znamo ko nismo. A mi nismo genocidan narod. Da. Mi smo Teslin narod. I mislim da je vrlo važno da naša deca uče o tome i da uspravno hodaju ponosni na svoje kulturno-istorijsko nasleđe i na ono što su Srbi dali za čovečanstvo i za civilizacijske vrednosti. Znači, Tesla, Pupin, Milutin Milanković su ugradili sebe u tehničko-tehnološki progres moderne civilizacije i dali nemerljive doprinose. Prosto mislim da onaj prapočetak o kome smo pričali, Tesla, na primjer, pred kraj svog života bavio se jednom temom koja se zvala Zraci smrti, gde se govorilo da je to jedna vrsta otkrića koji bi doveo do potpunog nestanka rata kao takvog, zato što se govorilo o nekim odbojnicima energetskim koji ne bi dozvoljavali bilo koju vrstu prodora, borbenih, da kažem, oruđa. Borbenog dejstva nekog oruđa, nekog koje bi da. Borbenih oruđa i on tu tajnu je odneo na onaj svet. Znači, do poslednjeg daha se trudio da brani tu priču. Ja sam sticam okolnosti čitala, znači, neka dokumenta, istražujući naravno i pripremajući se za stratešku kampanju, i bilo je interesantno, ta 43. godina, znači, vreme rata. Da, još nije rat završio, da. Naravno. Onda imate, znači, celu situaciju gde imate Alberta Einsteina koji upozorava još 39. godine da počinje rad na atomskoj bombi, odnosno na istraživanju atoma i tako dalje. I sad vi imate jednu situaciju gde imate grupu naučnika koja postaje svesna opasnosti zloupotrebe naučnog pronalaska koji može da se koristi protiv dobrobiti čovečanstva. Tesla je toga bio potpuno svestan i recimo 1892. godine, znači, kažu, postoje nekoliko priča o tome zašto je on došao u Srbiju, između ostalog, i ta priča o prvom svemirskom programu, o čemu će, ja se nadam, kolega više govoriti, ali ono što je bitno nama je David Vujić došao u posetu. Da, evo ovog puta, ja se izvinjam što sam rekla, da ga pozdravimo. To je jedini član, što kaže, sedmorke koja je postojala, Serbo 7, kako su sebe nazvali, elektroinženjera i inženjera koji su bili učesnici u velikoj stvari, stvaraoci svetskog čuda, odlaska prvi put čoveka na mesec. Stvorili su Apollo 11. Ta ekipa, gospodin David Vujić je jedini preživeli, mislim da sada još uvek živ, došao je u Beograd, ovog puta ga pozdravljam i želimo mu divan boravak u njegovoj Srbiji, u Srbiji Nikole Tesle, koga on izuzetno poštuje i ceni, koga voli, jer Tesla je energija mira, a on to zna. Pa evo, ja vam se zahvaljujem na tome i sad hoću samo da povežem te dve misije. Znači, Tesla pre 120 i nešto godina dolazi sa svemirskim programom i predstavlja ga našoj vladi onda, i evo sada, posle toliko godina, David Vujić, koji je veteran NASA svemirske agencije, koju je inače 1915. godine zajedno sa još 11 velikana upravo osnovao naš Mihajlo Idvorski Pupin. Tako da nekako postoji negde neka sudbina koja je upisala neki put zvezdobrojcima. I ja se iskreno nadam da ova zemlja koja je iznedrila tolike zvezdobrojice da će imati konačno šansu da postavi jedan nov svemirski, da kažem, potencijal i centar. Jer evo, recimo, Slovačka ima 40 kompanija koje se bave, da kažem, svemirskim istraživanjima, i onda je prosto neprimereno da nacija koja je dala takve velikane nema dobro razvijen svemirski program. Znači, možda ljudi mogu kažu, gde sad odoše sad da pričaju o svemiru, čoveče, zar ne vide okolnosti oko sebe, ko će sad da priča o svemiru? Ali, iskreno govoreći, ni vreme ni mesto ne bira nas, nego ni mi ne možemo da biramo. Kao što ne možemo da biramo zemlju u kojoj ćemo se roditi, kao što neke okolnosti ne možemo da biramo. Tako da u trenutku kad se pojavi šansa treba je zgrabiti. Iskoristiti na pravi način i usmeriti sve to. Jer bilo je, kao što ste rekli, sramota da jedna zemlja koja je iznedrila takve ljude koji su u stvari
pretiče svih nas koji želimo svemir i koji želimo u svemir u istraživačkom smislu, a da mi to nemamo ovde usred Srbije. Pukovniče Mandić, vi ste, kao što rekao, predsjednik udruženja jednoga, koje je u stvari Srpskog kosmičkog tima 369. 369 simbolični broj, Nikola Tesla je voleo trojku, sve što je deljivo sa 3, zato jeste 369. Za vas koji ne znate što znači 369, on je koristio i volio te cifre, prosto je to pripadao i sastavni deo i njega. Da, tačno jeste. Prvo bih se zahvalio u ime našeg udruženja i Srpskog kosmičkog tima ekscelence ambasadorke dr. gospođe Nikšić na divnim rečima, na pravim rečima i podrške, i moralne snage, i inspiracije nama koji smo zreli ljudi, ali smo imali pravu čast, retku privilegiju i zadovoljstvo da stasavamo, da se obrazujemo, da se stvaramo u vreme kada smo intenzivno proučavali i učili upravo dostignuća i teorijske prakse naših velikana Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića i ostalih velikana iz sfere nauke, inovacije, tehnike. Da ih ne zaboravimo što kaže, ali su ova tri ključa nekako koje koristimo. Ne smije se to zaboraviti. Znači, imali smo tu čast da kroz osnovnu školu, srednju specijalnu školu budućih pilota i Vojnu akademiju do detalje izvučavamo i to je jedan od izvora naše motivacije i inspiracije danas da posle gotovo 130 godina od prve ideje Srpskog kosmičkog tima Nikole Tesle nastavimo jer smo svesni da istorija niti počinje sa nama, niti se završava. Mi smo samo jedna karika u tom lancu naših postojanja, bitisanja i dužni smo, ovakvi kakvi jesmo, da uložimo i energiju, i znanje, i upornost da ostavimo trag u beskraju. U našem pilotskom pozivu je jedna opasna izreka i maksima koja kaže imate 1000 situacija, varijanti, mogućno da ustanete, ali 1000 prva vodi do cilja. Ja sam siguran s ovim divnim ljudima i Ministarstva spoljnih poslova naše zemlje i sa ostalim saradnicima da ćemo ovoga puta uspeti da kroz jedan srpski kosmički tim ostvarimo svoje ciljeve. Dozvolite da se vratim samo podvodnih reći. Kako da ne? Ja sam htjela da vas pitam zašto ste osnovali i kad je osnovali u stvari? Logično je, prirodno normalno da nazvučni piloti budu korak do kosmosa. To je kaciga nazvučnog. Da, to je kaciga. Za letove preko 12.000 metara i na brzinama preko 2 maha, hermetička kaciga koja je deo skafandera. Zbog disanja, dekompresije i ostalo. I ova kaciga, verovali ne, na visinama preko 12.000 metara i prevelikim brzinama, bukvalno spašava život pilota. Kad sve otkaže, ona ne sme. Ona je hermetizovana, omogućuje kiseonik, radio vezu i sve druge vitalne parametre da pilot ostane pri svesti da spasi prvo sebe, a onda skupocenu mašinu. Vaša je. Vaša je i vaša je. Čuvala mi život. Čuvala mi je život i moja ratna drugarica, kako ja simpatično zovem. Srpski kosmički tim. Grupa entuzijasta na čelu sa pilotima Supersonika je tog oktobra 2019. godine osnovala Srpski kosmički tim, gde drugo nego muzej Nikola Tesla u Knunskoj ulici, tamo gde počiva prah Nikole Tesle. Naš logo ima u suštini Teslinu munju purpurne boje i ima koordinate tačno pozicija, tu je logo. Evo, vi ste mi doneli, ja ću da pokažem. Koordinate gde je prah Nikole Tesle. Imamo tu u osnovnim dokumentima smo ovako lepo napisali. Zadatak Srpskog kosmičkog tima 369 jeste da u periodu 10 godina, što opet nije veliki period za istoriju čovečanstva, a za nas i tekako jeste da se izvrši prvo motivacija, pa onda ide selekcija i priprema prvog srpskog kosmonauta ili kosmonautkinje. Stavili smo to jer nama su polovi isti, mi ne pravimo nikakvu razliku. Rodna ravnopravnost treba i da bude, da. I do danas, za ove ajde gotovo 4 godine, nismo odmakli daleko, ali smo pokazali upornost i već imamo gotovo 11 kandidata oba pola koji po našim procenama, a to dobro znam, odgovorno tvrdim i lako dokazujem, mogu koliko ne danas, nego koliko sutra da odu u bilo koji centar u svetu da izvrše takozvanu osnovnu, početnu, prethodnu, izvršnu pripremu da sigurno polete u kosmos, svemir i da bezbedno se vrate na zemlju. Znači, mi imamo kadar
imamo mogućnosti, imamo te uslove primarne ili osnovne. Ostaje samo, što reče naša draga uvažena sagovornica ambasadorka, da eliminišemo te naše sitne nesloge koje se, nažalost, danas posle toliko male sujete i svega onoga, da. I moja malenkost kao uporan čovjek prosvete Lekose ovoga puta više sam nego siguran da ćemo u ovom našem naumu koji je pozitivan i progresivan, ovo je jedna odlična ideja i progresivna vizija, vrlo realna, da se zemlja Srbije, kako jeste, priključi zemljama sveta koje su članice kosmičkog kluba i kosmičkog tema. Da, bilo koja da je zemlja u pitanju, Amerika, Kina, evropski centri, nije bitno Rusija, nije bitno koji je centar u pitanju, nego samo da se napravi ta saradnja jedna velika. Pozdravljamo akciju diplomatije naše, Tesla godina, Tesla narod i dolazak našeg cenjenog, uvaženog naučnika, eksperta inženjera iz NASA programa Apollo programa gospodina Davida Vujića, jedva čekamo da ga upoznamo, da ga vidimo, da će to biti još jedan veliki stimulans, jedan veliki postreh, jedna nova snaga i nova energija da istrajemo na našem trnovitom putu. Odmah da kažem iskreno, da je ovo lako, pitko, ne bi se mi patili, ne bi mi ovaj teret prihvatili na naša neka pleća. Jer ovo je zadatak strategijski, od nacionalnog značaja i svakome kome gospodu obratili ističemo vrlo veliki strategijski značaj u naučnom, tehnološkom, informativnom, kako hoćete se svemu ali smislu. Da spiram, pukovniče Mandić, zašto do sada se toliko malo o tome govorilo? Sada govorim kada je vojska u pitanju. Evo imamo prvo na vezi nekoga pa ćete mi odgovoriti. Dobroveče, izvalite. Dobroveče. Dobroveče. Potpuno se slažem sa vama da mi imamo divne istraživače, naučnike. Evo, jedan je, baš se promoviše na televiziji, izuzetan čovek, pronalazke, ima jedan tim izvanredan, Željko Mitrović, mislim da treba da ga pomenemo, kako on to pronalazi, kako patentira. Eto, veliki poziv za gospodina Željka Mitrovića, da. Da, i ja bih predložio da ga mi nominujemo za Nobelovu nagradu. Eto tako. Za Nobelovu nagradu Željka Mitrovića. Hvala, zdravo. Hvala što ste se javili. Eto, vaša koncentracija. Dobro, važno da ljudi prate one ljude koji su zaljubljenici u nauku i koji su neki istraživački tim, oformili svoj istraživački tim i žele da rade na tome. Kako ja mogu da kažem samo nešto. Znači, kada govorimo o tradiciji, znači 1868. godine, znači jedan od prva 4 udruženja na planeti koji su strukovno se organizovali u inženjerskoj struci bili su Srbi. Znači, Velika Britanija, Sjedinjene države, Nemačka pa Srbija. Prvi počasni član Saveza inženjera i tehničara Srbije bio je Nikola Tesla. Da. David Vujić će primiti, znači na rođendan, na dan... Zlatnu plaketu. Na dan Srpski nacionalni dan nauke. Dobit će nagradu za životno delo. Postaće i član inženjerske, da kažem, akademije, što je jako važno. Ja mislim da svi inženjeri i tehničari, sada koliko ih ima trenutno, oko 8.000 članova, da je to jako važna strukovna organizacija i da sve treba da potekne od struke. Oko Pink razvojnog centra, to je zaista fantastično interesantna stvar. Profesor Petrašinović koji predvodi stručni tim. I još jedna stvar koja je jako bitna, znate, u starinska vremena vi ste imali mentore, imali ste ktitore i zadužbinare. Znači, kapetan Miša Anastasijević ostavio Srbima onoliko zadužbina. Da ne govorimo o Nemanjićima koji su stvarali zaista kulturno-istorijske znamenitosti koje su pod zaštitom UNESCO kao svetska baština. Ne samo srpska baština, nego svetska baština. Kao biseri kulturne, da kažem, kulturnih dometa, nacije i civilizacije. A da ne govorimo o trgovcima, ljudima koji su bili imući, bogati, koji su ostavili ovoj zemlji svoje zadužbine. Sad kad se vratimo na gospodina Mitrovića, ja bih htjela da kažem da je interesantno, recimo, u današnje vreme kada je maltene, ne znam, u Srbiji koliko ima baš ljudi koji imaju zaista vrlo ozbiljna novčana sredstva, znači milione sigurno. Jako je bitno da postoji svest o tome da treba ulagati i čuvati te mlade ljude. Taj profesor Petrašinović bi vrlo lako mogao da radi
gde god želi na planeti, znači sa svojim znanjem. I inače naši elektroinženjeri, mašinski inženjeri, naši medicinski stručnjaci su vrlo rado primani svuda na planeti. Ali ovde je izazov kako sačuvati taj ljudski kapital, da ne ode tamo, nego da ostane ovde i da se Srbija razvija. I mislim da ovo što je predsjednik Vučić krenuo da radi na zapošljavanju mladih, talentovanih, kad završe medicinski fakultet, mašinski i tako dalje, da je to jedna fantastično dobra ideja. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Halo, izvolite. Stojan iz Sombora. Dobro večer. Pitao bih gospođu Nikšić, jeste li vi bili dugo ambasador ili ste ih sad u Izraelu? Ne čujem, nisam čula. Nisam vas razumela. Nisam vas razumela, izvinjavam se malo glasnije. Možete li ponoviti? Da li je gospođa bila dugo ambasador u Izraelu? Dobro, hvala. Pita da li ste... Samo bi pitao nešto. Da, hvala vam što ste javili. Pitanje je da li ste bili možda ambasador u Izraelu? Ne, ja nisam bila ambasador u Izraelu, ali sam sarađivala sa čuvenim profesorom doktorom Gideonom Grajfom na istraživanju o stradalništvu srpskog naroda. Iz te saradnje je proisteklo, da kažem, negde oko 2700 strana, zahvaljujući, da kažem, istraživačkom timu koji je sarađivao na istraživanju dokumenata, znači 2700 strana, da kažem, materijala, među kojima, eto, nažalost, bilo je 91 Tesla, koji je brutalno ubijen tokom Drugog svetskog rata, od čega 14 čak u Jasenovcu, zajedno sa 13 članova porodice Teodora Herzla, osnivača modernog cionizma. Zaista hvala na pitanju gledaocu. To je jedna vrlo, da kažem, važna stvar saradnja sa Izraelom. Recimo, mi iz ministarstva smo se posebno za ovu kampanju spremali na bazi iskustava koje smo videli pre svega i kroz američku kampanju State Departmenta Vi ste svet. Zapamtili ste sigurno. Da, božanstvene reklame su išle Vi ste svet i svi su naši sjajni ljudi, poznati ljudi prošli kroz tu... Tako je. Onda smo radili kampanju mi u ministarstvu kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući 28. jula 1918. po naredbi Woodrow Wilsona. Radili smo, znači, kampanju Jasenovac pravo na nezaborav. I to sa Izraelom je vrlo interesantno. Benjamin Netanjahu, sadašnji premijer, on ima, na primjer, Ministarstvo za javnu diplomatiju i strateške kampanje. Tako da mislim da je pitanje na mestu i nisam bila ambasador. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Hteo sam još nešto da pitam gospođu. Da, ajte kratko pa da možemo pauzu da napravimo pa se vraćamo. Vrlo kratko. Dobro. Recite mi gospođo, zašto ova skupština u kojoj dominiraju naprednjaci 3 puta odbija da donese rezoluciju o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i kako Izrael, budući da su ustaše pobile 1/4 svih jugoslovenskih Jevreja u Jasenovcu, a polovinu NDH, može da podigne na ulici u Jerusalimu spomenik Stepincu i mislim da se tu radi u istoj stvari da oni su sa Hrvatskom našli zajednički jezik o tome kao što su vratili tobože sastav stanovništva 1002 godina unazad. Oni su prognali Arape, ovi su prognali Srbe. Mislim da tu nalaze zajednički jezik. Hvala. Hvala vama što ste javili. Da li možemo posle pauze da odgovorite, pošto moramo na blok reklama, pola sata i vi ćete odgovoriti onda. Idemo na blok reklama. Evo ovako mi nastavljamo naš razgovor. Za vas koji ste tek sad na kanalu KC1 televiziji pratite emisiju Istina o, govorimo o tema emisije, strateška kampanja srpske diplomatije, obeležavanje Tesline godine, Tesla energija mira. O tome govorimo sa gospođom ambasador dr. Ljiljana Nikšić i pukovnik Boriša Mandić. Ja bih vas zamolila da odgovorite na pitanje našem gledalcu. Evo, ostavili smo za ovaj drugi deo sada. Hvala lepo. Pa ja bih se zahvalila na ovolikom interesovanju oko Izraela i oko odnosa Srba i Jevreja. Na susretu predsjednika Vučića i premijera Benjamina Netanjahua, premijer Netanjahu je pomenuo da Srbi i Jevreji imaju preko 2 milenijuma odnosa. Jel' tako? Ono što je bitno, naš
da kažem, Sveti Sava je 1229. godine bio na svom hodočašću u Jerusalimu u Svetoj zemlji. Kažu da u Svetoj zemlji je bio ogroman broj srpskih zadužbina. Znači, manastir Svetih Arhangela Mihajla i Gavrile iz 1312. godine koji je podigao naš sveti kralj Milutin, nalazi se u Jerusalimu i bio je jedan od prvih, ili u stvari bio je prvi hram pravoslavni, znači Slovena u Jerusalimu. Nažalost, mi danas nemamo podvorje, ali se nadam da će se i to rešiti. Mislim da su velike stvari ove koje je predsjednik preduzeo, znači na završetku ovog monumentalnog dela hrama Svetog Save u Beogradu, koji se gradio 100 godina među Srbima, i naročito na rekonstrukciji Hilandara. I ja mislim da bi možda u paketu moglo da se desi da se priključi i pitanje manastira Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila u Jerusalimu, da se na neki način napravi dogovor da se vrati u vlasništvo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali definitivno i crkva Časnog krsta ima konaka koje je gradio Sveti Sava. Postoji čak i jedna trpeza iz tog perioda koja je potpuno od prirodnog kamena pravljena. Onda u judejskoj pustinji imate Mar Sabu, to je kompleks manastira Svetog Save osvećenog, gde se nalazi pirg Stefana Nemanje koje je podigao Sveti Sava. Tu je bila srpska lavra, 130 godina se vršila služba na srpskom jeziku. Onda imate, znači, kuću Svetog Jovana Bogoslova koju je otkupio Sveti Sava 1229. Dukatima je popločao celu prostoriju i sačuvao takozvanu sobu tajne večere i naravno grob kralja Davida. Znači ima toliko nekih stvari koje su urađene, mislim koje su registrovane kao naše kulturno blago i svetsko kulturno blago. I ono što je važno, mi smo organizovali jednu grupu koju je predvodio doajen srpske diplomatije, takođe vitez naše diplomatije. Doajen je akademik Darko Tanasković. Veliki pozdrav, bio je gost moje emisije. Hvala lepo. Znači, 51 član je bio te velike ekspedicije koja je išla na hodočašće putevima Svetog Save 790 godina kasnije, što je rezultiralo, znači, postavljanjem prve memorijalne ploče u Jerusalimu, koja se nalazi na akademskom koledžu koji pohađa 60.000 studenta, i tom prilikom 2019. godine uz blagoslov blaženo počivšeg patrijarha Irineja, inače Čačanina iz Vidove kod Čačka, koji je išao u školu sa mojom majkom. Mi smo bili očarani njegovom podrškom i mi smo uspeli da ispunimo njegova očekivanja i da ispunimo misiju srpskog naroda i postavili smo memorijalnu ploču. I mislim da je to bio veliki čin i pravo da vam kažem, nije to što drugi rade i šta drugi rade. Mi ne treba da se osvrćemo mnogo šta, kako i gde. Mi treba da učimo iz svih tih primjera i da to budu opomene i putokazi šta mi treba da radimo i da mi imamo svoju agendu i svoje ciljeve i da za njih i da se zainteresamo dobro za njih da bi ih vratili. A što se tiče rezolucije je jedna... Ne, mislim, to treba pitanje uputiti Narodnoj skupštini i čelnicima, ali mislim, ja kao diplomata gledajući, znači, rezoluciju jevrejsku koja je dovela do toga da sada 95 članica Ujedinjenih nacija od 193 obeležava Međunarodni dan holokausta, sve počinje ipak od instrukcije koja treba negde da sazri u smislu da se pogledaju međunarodni modeli, da ne budemo, da kažem, ni ispred ni iza drugih koji su, recimo, na tom putu istraživanja stradalništva svog naroda, jer neke stvari ne možete do kraja ni utvrditi, niti, kako da vam kažem, sagledati, ali je neophodno započeti put, jer i put od 1000 milja počinje običnim korakom. Mi smo stalno govorili da, u stvari, nama su još dok smo bili deca, verovatno, govorili nije sad vreme da se zameramo ovima ili zameramo. Znate, suočavanje sa prošlošću nije zameranje. To je samo, kao i vaša emisija ima naziv Istina
o nečemu, treba da se na neki način poštuje. Ja poštujem čin koji je učinio Willy Brandt u Varšavskom getu, kleknuo je i poklonio se žrtvama. Znači, u čast žrtava iskazao jedan duboki pijetet za te žrtve. Znate kako, ono što je bitno je da se jasenovačke žrtve i jasenovački mučenici poštuju i ja mislim da je to na neki način jedan spomenik stradalništva koji je ugrađen u temelje hrama Svetog Save, jer dole u kripti postoji freska koja je živopisana i koja je posvećena jasenovačkim novomučenicima. Tako da mislim da u okolnostima u kojima smo, u agendama koje su velike, u frontovima koji se tuku paralelno, imate znači situacije gde se vodi mrežocentrični hibridni rat, gde vi nemate tenkove i nemate avione i ne vidite nekog neprijatelja pred sobom, a upravo osjećate neku tenziju. Da, jer on je tu negde. Osjećate neku tenziju, osjećate kolektivni nekako uznemirenost kolektivnu. Onda imate te socijalne mreže, društvene mreže koje na neki način umeju da promovišu ili trend setuju određene pravce ponašanja ili modele ponašanja. Tako da imate takozvane izazove na mrežama koje mladim generacijama, znate šta zna dete od 10 godina, šta treba da radi ili šta ne treba da radi. I dalje to ispravno i nije ispravno. Tako da živimo u vrlo jednom neobičnom vremenu gde ne postoje utabane stazice, gde sada kažemo jao sad je trenutak i mi sad čekamo 100 godina neku stvar, pa smo mi neuki, pa ne umemo, pa ne možemo, pa zašto nismo, pa kako nismo. Znači neko drugi uradi to, a mislim da. Ali nema neko drugi. Mi moramo sami da nađemo kod sebe dovoljno snage. Drugo, mi smo naravno na jedan specifičan način premreženi raznoraznim uticajima. Sagledati pravi put u magli je jako teško. A mislim da treba učiti od naših predaka, jer ako su spaljivali mošti Svetog Save tamo na Vračaru i ako je srpski narod preživeo onoliku, da kažem, onoliko stradalništvo još 500 godina u krajnje neprimerenim i teškim okolnostima i sačuvao veru. I ako se setimo da je Woodrow Wilson održao, da kažem, preskonferenciju 1918. godine gde je New York Times preneo u naslovu Slavite Kosovo kao dan časti. Nismo mi pisali, nije srpska propaganda. Da, nije srpska propaganda, ali to ljudi moraju da nauči da shvate. Znate, da koliko smo u stvari vredni, dosta više svega onoga neprimerno, kao što se rekli, što ide preko mreže. Prosto ljudska svest mora da nauči da smo narod koji je izuzetno star, pa mi ne znamo ni svoju Vinču. Toliko staru na ovim prostorima, odakle nam je mnoge stvari ponike da su i to cepanje čelika specijalno za skalpe, za operaciju oči u Rusiji danas koriste. Mislim, prosto eto koliko nismo dozvolili sebi da uđemo u dubinu znanja našeg naroda. Ali 1941. godine šta je bombardovano? Šta je prvo, među prvim ciljevima je bila biblioteka. Znači, objektivno, mi smo ponosni. Uništi sve ono znanje. Zato što smo u biblioteci, u Bajerskoj biblioteci pronašli srednjevekovne spise o susretu Fridriha Barbarosa i Stefana Nemanje. Akademik Jovanka Kalić je istraživala taj period i baš taj susret i eno u Nišu postoji spomenik susretu Fridriha Barbarosa i Stefana Nemanje i prvom sporazumu između njih dvojice. Znači, a pre toga na Carskom dvoru u Nirnbergu 1188. je išla naša diplomatska misija i u stvari mi baštinimo znači tradiciju nemanjičke diplomatije svetosavskog pacifizma. Da. Ajmo sada malo da se vratimo i ovome centru, svemirskog centra. Sve to povezano na neki način. Što kaže, dok učimo ovo svoje znanje, istorijsko znanje, postojanje daleke, duboke istorije srpskog čoveka i dokle je sve stigao i šta je sve učinio za ceo svet, ne samo za svoju zemlju. Evo, ovo su dokazi, spomenici, svetske baštine, mislim i kulture od Izraela pa sve do što kaže i Turske,
i Turske, najveće pravoslavne crkve svojevremeno na Balkanu, koliko smo zainteresovani u stvari za to svemirsko. Da li smo mi u stanju da budemo deo tog centra, svemirskog centra i svemirskog sveta? Hvala za odlično pitanje. Nadovezujem se na temu naše svetle tradicije. Piloti, ti malobrojni ljudi u bukom populaciji, svi da hoće ne mogu gledati unazad. Oni moraju gledati unapred. Osnovno piloti su personika, lete visoko, gledaju daleko napred, ali mi smo itekako dužni obavezni da dobro poznamo našu istoriju i da poštujemo svetlu tradiciju. Dozvolite mi samo 2-3 podatka taksativno. Pogledajte, juna 1982. godine Nikola Tesla, naš genialac, donosi u Beograd ideju, viziju, srpski kosmički tim. 131 godina posle smo večeras ovde, lepo da u tome i pokušamo po ko zna koji put da to predmetimo, realizujemo i privedemo k nameni. Drugo, naš prvi školovani pilot Mihajlo Petrović je laširao prvi put samostalno poletao maja 1912. godine u Francuskoj. Dete iz sela Vlakča kod Kragujevca. Paralelno sa time, mi bi danas mogli tada podvig ponovimo samo ako našeg mladića, mladinca, mladinku lansiramo u kosmos. Treće, uvek sa ponosom kažem, imamo bogatu istoriju i svetlu tradiciju. Na bazi toga mi crpimo energiju, crpimo iskustvo, crpimo motive da srpski kosmički tim 369 konačno dobije formu, dobije smisao i na kraju krene u realizaciju. Da, to je vaš zadatak. Zadatak najosnovniji sveta. Mi smo ga nazvali simbolično veliki korak. Aluzija Neila Armstronga. Znači, to će biti za ovu našu dragu, lepu, finu zemlju Srbiju veliki korak u nešto novo, u nešto nepoznato. Nema veze što je 21. vek, ali je važno da zakoračimo taj vek. Ako nismo do sada, mislimo, smo stajali negdje u 19. 18. veku, ako su bili ljudi koji su videli 21. vek i 22. vek, zašto mi ne bismo zakoračili i iskoristili to, mislim? Dužan sam ovo vaše pitanje zbog bile emisije, zašto smo čutali, zašto smo se... Da, zašto ne? Mi smo previše skromni, ozbiljni operativci koji prvo skočimo pa kažemo hop. Mi smo u protokom periodu izvršili čitav niz mjera radnih postupaka da ovo, kako mi to kažemo, ozvaničimo i prihvate državne institucije, to bude zvaničan program Republika Srbije. Pustite mi entuzijazam, dobrovoljnost, emocijosnu nastranu, da, to je sve potrebno. A na prvom mjestu potrebno je znanje, iskustvo, sinergija i da ispred ovog programa stanu državne institucije ove zemlje, da se založe, jer nije tačno. Znam, mnogi će reći, u vremenu u kome živimo, lepo ste rekli, i turobno, i nesigurno. Znači, o čemu pričaju ljudi u nekom kosmom programu kad narod teško živi? Da, tačno jeste, ali uvijek je bilo tako. Uvijek je bilo tako i bit će, ali mi smo tu i postavljeni i izabrani, određeni da vučemo napred, da donosimo neki boljitak, neki progres ovom narodu i da budemo deo ni manje ni više savremenog sveta. Ne tražimo mnogo. Da, ne tražimo mnogo, ali treba da na pravi način to iskoristimo i pravi trenutak, kao što je gospođa ambasadorka Nikšić rekla. Mi nikako da, kao da znate ono kada vam u životu prolazi zlatna kočija, ona prođe jednom, ti ništa, pa prođe drugi put i ništa, a pa treći put pa kaže ne može više. Mislim, prosto da to, ako nam je posljednja zlatna kočija, da je onda prepoznani da se ukrcamo u nju i da krenemo ka tom putu osvešćenja, mislim, ispoznavanja nekih velikih pravih stvari. To je isto i sa diplomatijom. Ja moram da vam dam jedan, nije moj običaj stvarno u emisiji, ali moram da vam dam jedan kompliment. Izuzetan kompliment. Jer kad bi Ministarstvo spoljnih poslova svoje diplomatije imalo takve ljude kao što ste vi, pored vas koji bi mogli da budu vaš tim i da vas podržavaju, ja mislim da bi koraci ka tome novome bili još brži. Pa vi ste veoma ljubazni, to je lep kompliment. Mislim, to je prosto činjenica, jer vi se srcem, znanjem borite za srpstvo. Borite za srpskog čoveka, za srpskog naučnika, da ga plasite, da ga vratite u Srbiju. Pa vidite, to, ja se slažem sa kolegom, to je sistemska stvar. Znači, prepoznavanje, prva i osnovna stvar uvek ide od glave sve. Da. Znači, sadašnji ministar, gospodin Dačić, je prosto te akcije. Ja sam inače u mojoj karijeri, dugoj 30 godina, izvela 72 diplomatske akcije. To kolega vrlo dobro zna koliko to snage traži. U vrlo neprimerenim okolnostima, teškim okolnostima, nije uvek lako. Evo recimo kad smo postavljali memorialnu ploču u Jerusalimu,
Ja sam bila naravno u Beogradu i koordinirala aktivnosti, padale su bombe u Gazi. I bila je varijanta ili da obustavimo akciju ili da je nastavimo. I vi vrlo dobro znate da je mnogo važno da u tom nekom trenutku ne odustanete. Jer posle je nastupio COVID i mi nikada ne bismo okačili tu memorijalnu ploču. Niti bi naša delegacija ikada ponovo bila u tom sastavu na taj način organizovana, a i prošla bi godišnjica. 790 godina je bilo tada, a ne sada. Tako da vi morate u datom trenutku da odgovorite kad krene delegitimizacija, diskreditacija nekih stavova Srbije ili srpskog naroda. Znači, vi morate da imate neku strategiju kako na koji način da odgovorite izazovu. Znači, ako vam otimaju stubove identiteta i ako kažu da Nemanjići nisu Nemanjići, nisu Srbi, ako kažu da Tesla nije Srbin, ako kažu da Pupin nije Srbin, da Milutin Milanković nije Srbin, da Ruđer Bošković nije Srbin, pa ko je onda Srbin? Pa ne, onda se pita čovek, a ko smo mi? Drugo, postoji plejada zaista vrhunskih još uvek diplomata, karijernih profesionalaca i ja sam jedan od tih koji se jako bori čak i po ovom nekom izgledu koji se trudim da uvek koristim priliku da se zna da smo i mi jedan profesionalni korpus, ja to volim da kažem, pešadije koje u diplomatskom rovu brani interese svog naroda. Jer kad padne diplomatski rov, kad tu ne uspemo da sačuvamo kotu 114, onda nastupa naša bratska, da kažem, priča iz Ministarstva odbrane i drugih nadležnih ministarstava i ja prosto smatram da naša služba je služba specijalne namene i u njoj takođe mora čovek da ima psihofizičke sposobnosti da u datom sekundu, trenutku, kada se nađete u različitim okolnostima, da možete da odreagujete i ako ste na zadatku, ne znam, negde tamo u Africi ili ako ste na zadatku u Aziji ili ako sedite u Ujedinjenim nacijama na vrućoj stolici kada treba se lome neki stavovi. Znači, morate u datom trenutku, znači, lepo je i lako je kada dobijete instrukciju pa vam neko kaže kako da se ponašate. Ali... I što da kažete? Da, ali pre ili kasnije dođete u situaciju gde morate negde da preuzmete odgovornost za svoje akcije i za svoje ponašanje i za svoje odluke. Tako da svako od nas u diplomatskoj službi znači bi na isti način trebalo da daje sebe za viši cilj, jer znate, postoje stereotipi o različitim službama, znate. Svuda postoje dobri i loši ljudi. Naravno. I uvek je važna selekcija, kao što je rekao kolega. Znate, u fudbalu se zna, ako hoćeš da budeš centarfor, koje vrste karakteristika moraš da imaš, kao za pilota supersoničnog. Ne može da bude isto kao za nekog, da kažem, civilnog pilota i tako dalje. Znači, to sve ima svoje zahteve. Ja sam uvek smatrala da naša diplomatija treba da ima svoje uporište i utemeljenje u tradiciji. Jer kada znate svoju tradiciju, onda imate ponos, onda imate, da kažem, moralnu osnovu i stub koji vas drži na nekom nivou nekog standarda koji treba da dosegnete. Jer ako svi mogu sve i ako je svako najbolji, onda tu malo ko je u stvari najbolji. Znači tu morate ipak... I malo ko može da napravi onda neke pravi podupac. Znači zapravo ja mislim da naša diplomatska akademija ima isto jedan veliki izazov da stvara nove kadrove i ja se iskreno nadam da ćemo mi taj status, da kažem, službe specijalnih namena moći ponovo da dobijemo i da će naša služba naravno imati mnogo, da kažem, većih mogućnosti da još više doprinosi, da kažem, strateškim kampanjama koje vodi i naš predsjednik i naš ministar. Tako da, u stvari, prepoznavanje je bitno. Ne bih ja mogla večeras da sedim ovde kod vas, niti da govorim da nema razumevanja i podrške. Sigurno, u svakom slučaju sigurno. Hvala. Kada je vaše udruženje u pitanju, to mene strašno interesuje. Koliko je vas sad članova? Koga možete sve da priključite sebi da biste napravili taj pravi pomak jedan, mislim, evo, u ovom vremenu? I da bi neko shvatio i rekao, tamo postoji jedno udruženje
koje se bori za svemirski centar, koji hoće da inovacije, da sve ono što dolazi iz svetskih centara, da napravi tu jednu sponu. Dozvolite da se nadožem samo na dve ključne reči, drage sagovornice, koleginice, uvažene ambasadorke, razumevanje i podrška. To su dve ključne reči. Mi kucamo na sva vrata. Mi smo pre svega stručno operativni tim. Ko vam je otvorio vrata? To me interesuje. Mnogi su otvorili vrata, mnogi su, ali računa i nadam se da ljudi poput uvažene sagovornice i Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja doći do cilja da mi ovaj naš posao završimo. Mi smo pre svega, zove se udruženja, ali mi smo stručno operativni, sasvim stručnih ljudi, pre svega struka koja se itekako razume i u kosmetiku, aeronautiku, vazdušnu medicinu, vojsku medicinu i sve druge nauke i praksu i iskustva. Spojili smo teoriju, praksu i iskustva, kako naša, tako i svetska. Na tom trinomu teorija, praksa, iskustvo, kako naše, tako i svetsko, jer mi ovo nećemo moći bez internacionalizacije ili povezivanje sa bilo kojom kosmičkom agencijom, institucijom, od Amerike do Australije. Mi smo otvoreni za sve. Znači, mi hoćemo prvo pripremiti domaći teren, to je naša taktika, popularno rečeno, da mi pripremimo ovde kadar, uslove, i onda sa tim argumentima kažemo, gospodo, mi smo ti, imamo to, to i to, izvolite, nudimo to i to i tražimo to, to i to. Kad vidite kadar koji mi trenutno imamo, koji je mlad, pametan, stručan, hrabar, rešen, takav kadar se svuda u svetu kako ceni, pošto je uvažava. Ovo je vrlo bitno da ne zaboravimo da se vratimo na ovu priču. Evo, ovo je jako važno i jako bitno šta postoji ovde kod nas, a mi ne znamo. Evo, ja ću da pokažem sada, ovako, ako može da se to malo zoomira, vidi se i odlično u stvari. Nalazi se na Adi Ciganliji. Na Adi Ciganliji. Ajde da objasnimo, evo vi da objasnite. U pripremi zemljišta lepo smo došli do ideje da to bude Tesla Land ili zemlja Nikole Tesla ili prostor, zvaćemo ga Tesla Park, Tesla Land i ta kula koja je stavljena 1982. godine još uvek postoji na Adi Ciganliji. Tvrdim da narod ne zna da to je malo na Adi Ciganliji. Nažalost, zaraslo je... Čemu služi? Šta bi trebalo u stvari da bude? Šta je? Tamo sada postoji jedna sekcija umetnosti iz polja grnčarstva. Nemamo ministarstvo umetnosti, pa i mi smo umetnici u svom poslu. Dobro, ali verovatno nije mesto u ovakvom jednom zdanju. Ali nije mesto u takvom jednom monumentnom, vrlo vrednom objektu koji je tad nazvan Teslina kula. Znači, evo danas prvi put preko vašeg medija, cijene televizije, narodu gledovicima dajemo informaciju da mi imamo Teslinu kulu na Adi Ciganliji. Da, i ja mislim da to ljudi uopće ne znaju. Groze, pored toga, neuke. Ako smem sad da kažem, postoji inicijativa, čovek se zove Čeda Kovačević Čekov. 94 godine ima. On je doajen Udruženja književnika Srbije, kartograf inače po struci. Napravio je fantastičan jednu maketu koja se zove Teslinum. Teslinum, znači kovanica, svetionik čovečanstva, toranj koji je zamislio da bude negde od 80 do 100 metara visine i to bi bio u stvari način da se pored ovog početnog, da kažem, tornja koji je tada sačinjen kada je bio 1892. godine, povodom te priče o početku tog svemirskog programa, srpskog svemirskog programa, da je jako dobra ideja možda, eto, sada razmišljati na tu temu da možda baš na Adi Ciganliji se uradi jedan takav, da kažem, projekat, ali eto, Savez inženjere... Da se dogradi možda ovde da već ja mislim, Savez inženjera i tehničara ima fantastičnih ideja, ima inženjersku akademiju, to je pravo uporište strukovno, koje apsolutno treba da bude stecište svih, da kažem, rasadnik zapravo tih genijalnih ljudi. Evo, profesor doktor Dejan Ilić, na primjer, koji je fenomenalan istraživač i naučnik i inovator koji ima 680 registrovanih patenata, koji je, na primjer, zaslužan za onu bateriju za pacemaker, pa je zaslužan, radio je sa Stevenom Jobsom na baterijama za mobilne telefone. Tesla je bio vizionar za mobilne telefone. Znači, sve oko nas šta pogledamo, za šta god se pipnemo je neki Tesla. Tako da Elon Musk je uspeo da napravi globalni trend. Naš David Vujić je bio baš
na samoj inauguraciji. Tako je, kada je radio svoju kompaniju SpaceX. Ja mislim da... To je prva privatna kompanija, svemirska kompanija. Ali ako hoćemo zaista da budemo negde u korak sa svetom, onda bi zaista trebalo razmišljati o tom predlogu gospodina Davida Vujića, koji je zaista neprikosnovena legenda, jer biti Serbo 7, Apollo 11, NASA, svemirske agencije, koje inače jedan od osnivača bio Pupin, onda treba kapitalizovati taj naš doprinos i vratiti ga negde ovde u tom smislu, jer kroz taj sam naziv Tesla, Pupin, svemirski centar, svemirski istraživački centar, to već ima smisla, jer to je prestiž. To ne može da ima ni Slovačka, ni Češka, ni druge neke divne, odlične organizacije. Recimo u Slovačkoj, kao što sam rekla na početku, preko 40 kompanija imaju izuzetno razrađen vrhunsku saradnju sa Evropskom aeronautikom i tako dalje. Ali evo, recimo, komitet iz Novog Sada, svemirski komitet, oni rade sa Indijom, na primjer, na satelitima i tako dalje. Znači, to su sve neke stvari koje čovjek treba da zna, ali prosto ta tradicija koja čini prestiž o zvezdobrojcima kojima smo pričali, to je suština. Znači, ako mi nismo spremni sada, a kad ćemo da budemo spremni? Znači, ako nismo ni posle 120 godina spremni i ako opet imamo neke, znači i onda, kada je to bilo 1892. Bile su neke okolnosti isto komplikovane i kompleksne, pa onda imali ste 914. pa 941. Pa eto, imali smo razne izazove, jel tako, od 1892. do današnjih dana. I onda stalno to odlaganje, znači, ipak negde nekada treba preseći i pokušati. I put od 1000 milja počinje obično. Da, nekad može, jeste. Ali znate kako, što vi kažete, nikako toliko dugi niz godina ili neki ljudi nisu prepoznavali ili neki ljudi nisu želeli, koji su bili u mogućnosti, koji su bili u vladajućoj strukturi, državnoj strukturi, službeni su mogli da se uključu u takve neke projekte velike, nisu, zanemarili su na neki način zbog nečega. I to je stara Jugoslavije, deo bi svega onoga ostaloga. Da sad, evo vidite, moram da, ja ne znam da li ste možda propratili na internetu Hrvatska šta je uradila kada je u pitanju Nikola Tesla. Energetski park je napravila, tako? Kako ga je nazvala? Oni su krenuli sa idejom da u Europarku, da. Ali vidite, nije šta drugi rade, ono što smo pričali na početku. Zapravo mi treba da se skoncentrišemo na naš aktivizam. Na naš aktivizam, na koji način ćemo mi da se borimo. Ne treba ići u demanti. Ne, hoću da kažem, treba biti breaking news, treba biti prvi, jer uvek kad si prvi, neka onda oni drugi razmišljaju zašto smo mi prvi i kako sa tim. Ali hoću da vam kažem da možda je odgovor na sva ta pitanja da različite vlade u različito vreme donose svoje prioritete. I znači od prioriteta u agendi uvek zavisi šta će biti prvo, šta će biti drugo i nekada ne stignete u nekom mandatu da sve te stvari prioritizirate, da dobiju prioritet, nego nekako ostanu nedovršene ili ostanu po strani, ne zato što se nije htelo, nego zato što se nije stiglo u datim okolnostima, ali mislim da treba biti u ovom slučaju rezolutan, znači odlučan i ići napred prosto, jer nazad se ne može. Samo još za kraj, se žene nešto kaže. Da, dve rečenice. Ajte. Kao ljudi zele generacije, dužni smo i moramo se odužiti našim predsima slavnim, dugujemo i mnogo. I ujedno da ove mlađe generacije koje po zakonu prvnog puta dolaze posle nas zadužimo da ih trasiramo smjernice, da ih trasiramo siguran put u budućnost i da tu budu neki novi ljudi deo savremenog svijeta. Da, ja samo moram za kraj ovako da kažem, evo, ako može da se usnimi jedan fantastičan, jer ga nismo, toliko smo lepo ispričali, toliko ste lepo pričali da mi je bilo žao da vas prekidamo svemu i treba još sati i sati ove emisije da bi se sve reklo. Na kraju Tesla, stil Tesla, to je Tesla katalog koji je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izdalo, znači u čast Tesla, to je jedan fantastičan katalog gde evo, o svemu i svačim rođendanima, generacijama 1999. koje su ušli iz Pristolnog univerziteta i naše matematike i svega onoga što bi prosječan, ja kažem, evo, prosječan Srbin trebao da zna.
tako nešto postoji. I samo gospođa ambasadorka, samo jedno kratak odgovor za ovo što me interesuje. Vlada Izraela ima ministarstvo za javnu diplomatiju i strateška pitanja. Kad će to biti u Srbiji? Da li Srbija to ima? Kako se bori Srbija sa svojom diplomatijom? Ali moramo kratko. Pa ja se iskreno nadam da ćemo mi isto tako da učimo iz tih pozitivnih primjera, jer znate, neki ljudi misle da je dovoljno platiti agenciju Sači i Sači ili Procter & Gamble, pa će ona da se bavi. Ali primjer Izraela treba proučiti i mislim da treba samo primeniti uz naše specifičnosti, kao i proučiti i druge modele, znači uspešnih diplomatija, i ja mislim da ćemo mi to uspeti. Nažalost, poslednjih 30 godina nama su uglavnom ukidali određene sektore, ali ja se sad iskreno nadam da ministar, koji je inače bio jedan od najboljih studenta međunarodne diplomatije, da će on međunarodne politike i diplomatije, tako da će on, ja mislim, prepoznati i da će to biti sve u redu. Ja vam se zahvaljujem za večerašnje gostovanje. Bilo mi je velika čast i zadovoljstvo da sam imala prilike da vas i sretnem i upoznam na ovakav način. Biće prilike da u novoj sezoni sa ovom vašom večerašnjom pričom i emisijom završavam i ovu sezonu i zato vam još više hvala, jer mislim da je sjajno završeno na pravi jedan način. Nas poznaju za istinu o srpstvu i srpskim ljudima i naučnicima. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Evo, dragi gledalci, ja bih završila ovako, pošto postoje divne reči koje su zapisane, a koje je izgovorio Nikola Tesla, imaju svoju težinu i svoj značaj i možda će vam u jednom trenutku u vašim razmišljenjima mnogo značiti, pa ćete ih setiti. Rekao je, kada bi se mržnja mogla pretvoriti u elektricitet, bilo bi dovoljno energije za čitav svet. Zato, kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, tek tada će nastati sveopšti mir. Pa ja vam želim da ljubav nadvlada ljubav moći i da nastupi sveopšti mir. Hvala vam na ovoj večeri i vama, dragi gledalci, koji ste se uključili u ovu emisiju. Želim vam toplo i ugodno leto, a mi se vidimo u novoj sezoni.